Monsam ke pathir ji buka chingwa along chedon dedet kai kia son chedam long le chewang long le si do bom lang Loring Tepia long Pong Tom BJYM district atum klembang amai kangni Eastern Karbi Anglong College along Raki Chochilo Puaja Mek Kiding Ponalong Bokajan SDPO John Das Kachetong Dun Kardom Pini Karbi Prime Time Berta Long Penili Sami Mirinan Sipi Pini Bertang Ton Pen Arju Panikta West Karbi Anglong Pen Meghalaya Ahoy Long Kidam Tang Jang Mini Pai Kritrok Siani Long Le Ahoy Lam Penajok Karbi Pen Chomang Atumang Bong Kicharvo Penajok Non Puanda Chedam long le chewang long le si do boma jok pini khandulia long Karbi pen chomangang bong monsam ke pathir ji aphan chingwai sing sai amai padopon lo kidam tang chiklo e jon Karbi pen chomangang bong nang tenang nitini chedam de chewang ve puthak monsam ke doji aphan pini mai kangni West Karbi Anglong pen Meghalaya ahoy khandulia long si bangso monsam apharman kachingwai padopon bonta bangso kachingwai pen khai niang bong monsam thirpoma Hin hinang bong chedam chewang long poma. Mate kai kit ason si chedam de chewang we chi upeng pang si nang do bom hilang ma. Monsam aputha kachingwai hut West Karbi Anglong hin pen Magistrate Rakesh Thakur Baithalang so CI ZR Khan Radasai Klembang Agustin Hansi Anthony Teron pen ke danglok kaddu kawe bangkrei hiniatum chetong dun la pen Meghalaya hin pen DSP AJ Sangma Magistrate WK Khalbuli Video B Sangma pen ke danglok bangke batum chetong dun ringki Bonta bangso khainiang bong monsap kan chingwai along Karbi Anglong Autonomous Council pen entry tax gate bilong le pusi Meghalaya hin pen ningje ponlo la pen Karbi Anglong ahoy ki dora da tum sitami a phichiroi repura bangso gate bangki paduvek nangchi pupena jok hin hinang bong monsam alama bangki chedon pon pedetlo alang lituma hin pen ki pudam ke Ladake rong hawar pusi ningji bonta long le ahoy nang ke peji abidi la pen mai long amat sialang litum pen get terek retti ka bangki chedam nang ni chewang nang ni lang pusi alang litum pen kaningji nitum pen abangke thangnata ki pudamawi puta rada sai klembang Agustin Hanse pen ningje ponthu meeting hololong mase chipudar lo nangle tumta wang retha penile tumta wang vela langle tumsi pulo je chedam chewang nang nela nili tum hin pen ke lai la me pupe seta lang le tum se la gate aputhak dak pen terek de ti ke chedam chewang nang ne pusi ki pu han ke nili tum ta ki pu re ita warsai de lo muthili tum ke dak pen terek ni pe tum ke pupe de jimati ni tum ke pathir ke ente ko lo bang lo akleng ke la si alang tum bang ke la rong area mane ka pathis rong area lo nang ki pet ke li tum along li phelang phan se ang tum nang bor il ha sita la dak bang ke nili tum ka duk ke vetam ne la paira tum anta la dak ke chikroin thek kaya teng kaya mang itu celong nangji. Pini bangso kachingwai long kachirai pona ting Karbi Anglong Autonomous Council along arona ting pen lo policy Karbi Anglong Autonomous Council pen kepado pon tax gate katerek ji aphan pachini ponpo. Laso aphilote bangso hawar kedo arada tum sitami hin angbong monsam kepathir ji aphan siding pon popusi ningje ponthu. Tum lo bangso kado kawe munsam kedo ji pophan se nili tumta pini cuma korti khanduli penara korti tumpen nili tumpini cingki cingwai lo bon sita anang ni tuma bang ke lason se pulo je bang so Karbi Anglong Autonomous Council pen ki bia a gate a tax gate bang ke dak pen bilong le la se nili tum hin pen so dim klar dak pen ni tum Karbi Anglong Autonomous Council pan ka chining ri bang ke lo pelo a phi ke chiro bang ke chok sidet po masil bang so a gere bang ke aprang nang bitang dalo yung bosi la se aprang ateng thot se la dak dunai pusi la hawararat ke dutum anta Karbi Anglong ke geding nompan cinghon Dr. Tuliram Rong Hang Sarap Hanta alo nitum prabjing ng pitun tupo to remove this tax gate. As well, we have decided also to meet our MDC, member of district council, to communicate as early as possible for the betterment of the people living in this area. That will
tell our people also to move freely till that moment that both the council they will agree and assure us a official letter to remove that tax gate. Ajara hin pensitami Karbiang Long Autonomous Council hin pen kepado pontang det ageda bangki padot hotlo nang aphichiro nang ni pusi ahoy ki doara da tumpen Karbiang Long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong hangaphan kachuningri pado pontu Langhem Pipen Bir Singh Tiso Karbiang Long Live Kaching room sarpen kaching wai ponlote kimisena kamanat mi ponason thekponlong Pini aruni phaing kora ke thomani ada por phai kri sira achitim apor pen phuluni constituency ke parlo langkung rong hang pathua sai hemalong ningkane sek pen mate phongthom ke chok an BJYM district atum pen klembang amai kangni Bangso mailong BJYM amai phuji ten be pen mai che pahem phupon si mailong aluhia man pen ka chetong dun Karbiang Long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong hangla pen Karbiang Long Autonomous Council EM Kangbura Kiling EM Amar Singh Tiso la pen pinangan kithe ke dingatum chetong dun mailong ka chethan ka chimum pon ke kedam tangan ingkan BJP nang charilo pen ke Karbiang Long kaching thoranat paprang pon piklo athe kedam tanga por hut kaprek asong charilo bonta lason kaching thor thek pon long le non BJP a sarkar chari pen ke kaching thoranat paprang piklo lasi lason kaching thoranat ka paprang pik alam the BJYM asong pen arong along dampen mate a party along dampen kaching thoramo paklang dampen pachini dampen BJP asong along chirap chito don pen anso se Karbiang Long ta kaching thor pon thu bomji aphansi chethan chingwai pon Narendra Modi ni kan sikap kacari pon mahut. Lapen Dr. Himanta Biswa ni kan ini kacari pon mahut. Itu dah pihak government dah lepen kan soal cokpo. Kacari pon mahut. Karbiang Long ada tapi untuk PPC sayang dengan klub lima. Lapen ke PPC sayang dengan lima. Lahir putar orang Long dah. Lapen ke ni cing macam saya loje. Ye lah jika family dia tu Long lagi damali. Nanti kan apa parti long kan itu tamu, ASC, CPML, Congress, FSLC itu nggak tahu sih. Dia laku pipi mia sayang dengan itu. For yang ponon ada lain atau toal. Non ini kan BJP kacari pon bagus kita. Non kita bom ada non stadium, lain indoor stadium. Kata BJP yang dan mana kita tengok, kata BJP government kita tim kerja non hola saya ICDS center, model ICDS center. Lada itu dari tim kerja non BJP itu bagus itu. Non lada di Kumidel College kan sulong. Lada itu tim kerja non BJP government itu bagus. Phuluni pen dirchuna rongpi Karbiang Long Live Karbiang Long alo ke ongtung ovekimiatum arta kijum hek arisoi jangatum kangri kangkrang ke chopen loke charle hin katikuk pen kedang lok mithang okprana phan kachepa hinu dotanglo Laso pena jok Karbi Students Association Karbiang Long Police Chelangsi Raki Chochilo Pajamek Dengpon Karbiang Long angkang pialong bangso Raki Chochilo pu Ajamek Kideng Ponahud Bokajan Rongso pialong kedo Eastern Karbiang Long College Longta Piniadap Porphai Kep Apor Malompen Paman Pon Bangso ke Paman Ponahud Bokajan SDPO John Das APS Ahin Pen Japonsi KSA Bokajan Regional Committee Amaipu Nobin Rong Pilapen EKAC Principal AC Das Chitong Dunsi Students Atum Aphan Drugs Chochilopu Asimi Padingpon Pini whole Karbiang Long angkang drugs aputhak kacherok tok mate semi kedeng labang so program kedeng ponason taksi dak bokayan subdivision angkang lo tame prexam ading long labang so program deng pon tanglo Raki kirimpen cepahe ludun po jirpo jirpi lapendon rap tumpan tame raki kirimpen kanahok aputhak than pachini po uthot nitum
Seme deng pon thulo Methang adim Along tame Raki kirim Aputhak Chetanji Aphan chesik ponpo Lapen lamchak chepilo Assam State Mate Karbi Anglong Aphan Okpran Mesenji Aphan Raki kirim Ben kache hello ko Lapen pavir ponpo Nilitum Karbi Anglong Police Lapen KSA Hinpen Chirap Chito Ponsi Karbi Anglong District along Arakia Hormu ke Cho Lapen ke pon ke wan ahin ke pavir ji aphan sipini bangso sai dengpon lopusi SDPO John Das Pen ningje pon মতে আমাৰ অসম পুলিচে এইটো ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযানবিলাক কৰি আছে সব ডিষ্ট্ৰিক্টতে কৰি আছে তো আমি আজি মানে মাননীয় সন্মানীয় এছপি ছাৰৰ মানে তত্ত্বাৱধানত KSA আৰু কাৰ্বি আংলং পুলিচৰ এইটো আমি যুটীয়া মানে এইটো এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰাম তো ইয়াত আমি বেছিকেলি স্কুলীয়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাক টাৰ্গেট কৰিছোঁ অল অভাৰ কাৰ্বি আংলঙত 107খন কলেজত মানে এইটো প্ৰগ্ৰামটো হৈ আছে আৰু প্ৰায় 15,000 ষ্টুডেণ্ট পাৰ্টিচিপেট কৰিছে তো আমি আমাৰ যোনটো মেইন টাৰ্গেট আমি ডিমাণ্ড আৰু ছাপ্লাই এই দুইটা বস্তু আমি টাৰ্গেট কৰি লৈছোঁ যোনটো ড্ৰাগছৰ ডিমাণ্ড আৰু ছাপ্লাই তো ছাপ্লাই চেইনটোতো আমি আপোনালোকে গম পাইছে আমি লাষ্ট 4 মাহত মোৰ দেন 25 কেজি আমি ৰিকভাৰী কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ যিটো প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰত মানে গোটেই বছৰ ধৰিলেও ইমানখিনি নহয় কিন্তু বৰ্তমান আমি যোনটো আমাৰ ৰেটছবিলাক এইটো মানে আমি বহুত মানে সঘনাই কৰি আছোঁ এইটো বস্তুটো আৰু যোনটো ডিমাণ্ড চাইডটো আমি বেছিকেলি ষ্টুডেণ্টবিলাকক বেছিকৈ টাৰ্গেট কৰে ড্ৰাগছ বেপাৰীবিলাকে তো সেই বস্তুটো আমি মানে এড্ৰেছ কৰিবলৈ আজি এই এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰামবিলাক কৰা হৈছে Pini bangso sai ki dengpon laki Ladakh Eastern Karbi Anglong College along chot lapukali Karbi Anglong arlo kaddu kawe long pharo isira long Troxy School College lapen Higher Secondary School along abangki bangso sai dengpon lopusi Nobin rong pipen ningje pon Ladakh Eastern Karbi Anglong College puchat kalilo lapu East Karbi Anglongan mai kaddu kawe pini long pharo sila long Troxy School College Higher Secondary longan ni dum KSA lapen Assam Police tum chelang si ke Ladakh pinan kachar rio sumar dum phan semi padan drugs kopi hormu ma lapen drugs pen kopia ki sungma lasok pa chini pen lahai sumar mana pini pen abang ke drugs rimrelo mate drugs tulo de lasono ki sodoji lasono ki sungdoi pola bangso pa chini pen pinano tina sumar mana me semi padeng pondo Bokajan pen anantirang Karbi Anglong bai Bokajan Subdivision arlo Lakhaing Koraisi Borjan Constituency angkang Bormanthi Be Arong Amekar Dhaniram Hanse Pen Basapi Bepi Atum Asupi Sangpi Sintomoni Hansepi Nepal Rangsala Stadium Pokhara along Fit India Youth Games Development Federation Atum Pen Kepadopon Indengithom Indo-Nepal Youth Games International Championship Surihini Ra Inkora Githom along Seranong Ehini Chepalong Dun Abirta Longpon Kedamtang jangmie cheklo ni phai kepen kriplian ni pho pharman Nepal Rangshala Stadium Pokhara long ingdeng ke thom Indo Nepal Youth Games International Championship along ke pathudun ji aphan modon rong pi pen japonsi Karbi Anglong pen bang trok bang pho bang phiatum chepate dun along Bokajan rong sopi Bormanthi Be Arong pen sangpi Sintomoni Hansi Pita inut iglo alangli 5,000 meters running race athletic category along kadonsi kecheng siang deng chepalong donsi seranong emate gold medal chepalong dunlo lapena dun tholang li long jump athletic senior category along ta chepate donsi kecheng sianong e chepalong donsi seranong emate gold medal chepalong dunlo noni ligi doga Bokajan rong sopi Bormanthi Be Arong dakhanse hem along sido pini nilitung ladana ka humri nangkok jasemer alam ga lapen lo Ladakh Bormanthi Be Arong inud angjir hanse hem angjir pen inud alangli non hejong third Indo Nepal Games International Championship along gold medal anong e chepalong dun lasi alangli pen ethetheni ka charju ji phansini le tumla dak nang humri lo Labang solam Arjulong pen ningkarong chekhangon isi SGB Borsing Be Atum Ahemton pen Aruni Phai Inkore Siani Humri Damsi Man ke do Karbia Poho pen Arak Ponlo Lapen Lapuson si Bokajana Pherangke Ananterang Lapen Herol Hanse Atum pen tami Ahem Humri Damsi
man ke do karbia poho ipak arak ponsi ethetheni alam chingki chethan ponlo alangli aprang ke bang ji long nangli kupilo ke pudoni alangli Oh, dunaning hang te padunang puja le he. Kwan ma ke dun thik. Padunang puja le. Sintumoni Hansepi Sports Anatu Aning ke hang pi ka jok alang li ke damtang suri hinira Kretroxy malompen methang arong malompen ke kat pangcheng ponsi alang li hanjang langso malompen marathon ke kat alongpen cheng dunsi dunbom pen non Indo Nepal along anta dunsi seranong e chepalong dunki isi bokajan ara da phan la pen anparta karbianglong ara da phanta nongme 1 kilo la sopot alang li pen ke japon atum aphanta kachoro pajir pon la pen anparta non ke wang journey our side mesen kulote ja khonga chiklo bhutan along puthot ki dun thuji aphanta chi sikwen lo la bangke ton te lang non si iprang si mane pi nelang po la bangke dun bom la non ta ni tum chi sik bom do he la bangke bhutan la bangke july first week pusinai than sar bangke sita notice bangke long le pin lang non sar tum e along kaprek ta ki dunji do thu ulang delhi ta do lang anke e dubai ta do pusipu na si jong sia por hola po an bangke ne li ba do no ne dat po sita bhutan man bangke chi thik bom poplo non pen bokajan pen anantirang karbianglong live Kedamtang aruni phai inkore hiniarni All Assam Karbi Students Association mate AAKSA Biswana District Committee atum pen patripi ponsi Biswana along rialong pen Assam Direct Recruitment along grade 1 grade 2 grade 3 la pen grade 4 aworeng ka chapalong dun bang trok sirke batuma phan karcho padupon Bangso karcho chai megalong All Assam Karbi Students Association mate AAKSA Biswana District Committee amaipu Horendit Teron pen mai chepahem phu ponsi kadu kawe bang trok sirkep Assam Direct Recruitment along voreng ka chepalong duna tuma phan karcho pedo ponlo Bangso mai long aluhiaman pen Biswana District Jelar Robiram Ingti Khogen be Assistant BDO Anima BP Panchayat Amaipi Renuka Terangpi Rajurong hang pen ke chenglok pinangan ke thekidinga tum chetong dunsi vorengang hoi ka chepalong duna tuma phan arnam ahirjume hang pitonsi mesen pen jaimek pechun pon Bangsolong All Assam Karbi Students Association chunbang sarsing terang dunmai phu nirmal teron bidisar mongol be pen ke chenglok AAKSA along klembang piatum chetong dun News report Karbianglong live Khatkati Police Station ke parlo pini aruni phaing kora ke thomarni ada por phai khri sira chetim apor malom raikom sai khiatum joy birta ke long pen kiri ka khurga sai dengponlo bangso una hut banghiniari deng pen ilinra tokbor plike braisi a heroin drugs kinep long pusi birta long pon birta ke long dona tengke joy a birta teng pen bokajan SDPO Jondas APS Khatkati PS OC staff la pen C20 CRPF bokajan atum chelang rapetsi janak pukhuri Khatkati PS arlo along kiri ka khurga sai dengponlo bangso una hut banghini atum along pen home truck ner kepra pho sabuna homolong ke patu joy a heroin drugs longpon loklo kadu kawe ilinra tokbor likebra isi an dola pen hithia long kuti ner kepan ador doji pusi pachini Khatkati Police Station angkang jana pukhuri along Khatkati Police la pen bokajan SDPO Jondas atum joy pen birta long si isi ke ton kelang asai deng ponlo la pasona por hud ihuma bike along pen police tum kuruk dun si ilinra plikebra isi gram heroin mate drugs ne ponlong lo la bang solong bang hini to phan ne bingnang ponlo la pen bike ta me hum ne ponlong lo la pen hithielong ador kutiner keb an ador duji pusi police to pen nang pachini pon la sinon ang ton alam kadu kabe screen long lai litung lang pon na Labang so sayalong inod Gracie Rowa Artaningkan Thongkebra Nerkep Karlitang Michael Rowa Apiso Chingmai Senabati Manipura Sorpusi Pangthekpon Lapen inod Jane Prasad Artaningkan Inkora Nerkep Suklar Prasad Asopo Balijan United Arong Khatkati Karbianglong Asorpu Pangthekpen Neb Ingnang Poncheklo Lasolong ihoma bike registration number NL07R5574 Rakia Markepon Iver Pupen 6 Pondetlo
Lapen Gracie Rowa ke lapuson drugs abeha ki klemate Dimapur pen Manipur anat ke ponver abang philoputa birta longpon thu. Bokajan pen anantirang Karbi Anglong live. Tangte pini Karbi prime time birta ke lapuan si kang ton poniglo.